Dirree Kallali kan jedhaan natti taamu tokkitti. Isin jalaan dhuma. Isin jalaan moommoo. mucaa waaqaati ani waan ta'eef furdatta ishii siif kadhanna. Isheen naatu sirriitti naa kadhadhaa maaloo sirriitti naa kadhadhaa. Ara yeroo hundayyuu siif kadhanna ishii mangistii keenya nuuf jiraadhu si jaalanna nuti. Isheen naatu galatoomni. Galatarraafi. Giftii qaba. Bakka dhiironni barkanumaaf na xammadaniin dhugaa dubbii nuti raacheef jennee eessa deemnaa jedhu. Engadda isinitti mera dhiironni tokko dhufan. Dhiironni sadii dhufanii inni tokko raachuu koo haati manaan koo baay'ee si jaallatti naan jedhe galatoomee yeroo jedhu inni tokkos haati manaan koos baay'ee si jaallatti jedhe galatoomee jedhe inni tokkos dhufe raachuu koo haati manaan koos baay'ee si jaallatti jedhetu sadan isaaniiyyuu akkas wal ilaaluu jalqaban. Annanne achi raachuun keessan araadaa miti. Akkasuma akkuma obboleessa isaanii quxisutti na jaallatu. Akka obboleessa isaanii quxisutti na ilaalu. Kanaaf na jaallatu. Akka daa'ima xinnootti na ilaalu. Kanaaf fedhen nagaa gaafadhen. Rabbi. Dhugaadhaan ati akkasumatti sakkasii bulii. Ati akkasumatti sakkasii jiraadhu. Kanadhaan maa waliin amannu. Saskii tokko mootoo walii darbinee min chigiraallee. Maalidhaan makkasa? Saskiidhaa kun saskii mitiin foonaa dhaqu. Foonaa dhaqu saskii mitiin. Inde tokko moo ingada boyfriend ishii faana teessi. Ani raachuun keessan hin beektu moo gaafan zannatu suufiin baay'ee narraa bareeda. Suufii koo gaji godheen qinxis jechaa gaafan deemu. Isheen boyfriend ishee faana jirtiin. Raachuu naan hin jettu seete akkuma nama intini argateetti raachuu achi boyfriend ishee fixixxee jakkus nanna'e አውቃለሁ ማን እንደሆነ ማን ደቋከስ ጃል ማን ደቋከስ ወልገቱን ቆይ ማን ዳ ኢግሊቲ ጥብሲቲ ማን ደቋከስ ወልጣልጣል ጎቹን አቺናቹ ከዛ ቦይፍሬንድ ሼፋነ ተሰ ራቹ ጋፈጀቶ አባ መናንሺ ከሚታከነ ገላመጥ አኒስ ታዲያ አባ መናንሺ ዱራ ወይ የጀቹ ፈንቱሬ እኔ አከስ ጋፈነ ገላመጡ ጀዴ ቢረደርቢ ፎና ደቆ ኢግሊዳም ጋይስ ኢግሊዳም እግዚአብሔርን ኢግሊዳም አካሚ ብሮ ነጋኬዳ guys let's go hundumti keessan share godha copy link godha ashi guys hundumti keessan share copy link share copy link malo diesel sakalu guys hundumti keessan copy link godha share godha ashi guys mega basafi takuri Kurin naga basafut Kamadi warabale garbu gada basasa Let's go guys share agonu copy link goda game tabanna mo namni tokko qosanu time game jalqabu keenya ndura family ko mo direct to the game ማለት to family ko አንድ ሰው ቀልዲንገራ ማን ነው ኮልፊሲስ ወይ ጌም ትደሙ እሺ ጀምጥቁ እሺ ለምን ሞንጅሩ እኙ ፋና ተነሽ ገርማ ሙቶላ ሺቫኒን እንጅርቱም ሺቫኒ ፍደወሉ ዋላይ ቢገልቱ መቲን ፈካቱ ባይዜ ሺቫኒ ዋላይ ቢገልቱ መቲን ፈካቱ አር kanatti fakkaatutti garuu Shivaniin cheat narratti gochaa jirti masalee. Inni family ko.
እንቺት ነረት ልጆቻችን ይመስል ብራዘር እንዴት ነሽ አባት? አብሮ ይስጥልን ያራዳ ሰላም። ታላቋ ኢትዮጵያ የጥበብ ድምጽ ነው። ቴንክ ዩ እናመሰግናለን። ለፍሬዴክስ አልገቡ ምንጫወት ጌም እስኪገቡ ፌስ ቱ ፌስ እንጫወት። yes we can bro. let's start guys everybody double tap come on double tap ቤስት ኦፍ 3 በአንበሳ አንበሳው የትኛው ነው? እንትኑ ነው በትልቁ አንበሳ አይሻልም? በአንበሴ everybody double tap come on double tap አድርጉላችሁ። በቃ ፒሲ ዳንቺ ሊገባ እኮ ነው እንዴ እኛ እኮ አሁን እኮ ታሪካችን እኮ አሁን አንተ ምንድነው ስድብ ነው ያስቸገረ? ሰዎች ሲሰድቡ መልስ አትሳደብ ተቸግራል። በሱ አሁን ለሱ ሁነኛ መፍትሄ አመጣው። ምን አመጣ? ያው ቆይ ወይኔ ጉዴ እንዴት ነበር የሚደረገው? እንደዚህ ቆይ what the heck እንግሊዘኛ ጌም ላይ ሲሆን አይሰራም ታውቃለህ? ያራስ ወጣ ሄክ ና አጨብጭብ ኧረ ጎበዝ አጨብጭብ። ቆይ ማርያምን እንትኑ ነምን ዱጉቴ አነ ቆፈቷ ከሲቲ ታጅራ እግዚአብሔር ምስክሬ ሁሉም ሰው ሞልቶ እግዚአብሔር ይባርካት። ጋይስ ኤቭሪባዲ ደብል ታፕ አድርጉ። ለማንኛውም ለክፉም ለደጉም ጥሩ ነው ደብል ታፕ ጋይስ ኤቭሪባዲ እኔስ አላሳዝንም? እኔ አላሳዝንም? ራቼ የሚያሳዝን ፊት አለው ይሉኛል። እኔ በጣም ነው የማሳዝነው። ጋይስ ኤስ ጎ ደብል ታፕ አድርጋው ዝም ብለህ እኔ ነው የማሳዝነው። ባይዜ የሆነች የመጀመሪያ ፍቅረኛ የራሱ ሙሉ የአምቦ ህዝብ ወጣት እያፈቀራት ራች ያለች ምን ነው ስትባል ያሳዝነኛል። ሄሎ ያኔ መቀጭን ስለነበር ነው አራች። ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ነው። ያኔ እውነት አሳዝኖት ነው። አሁን ማነኝ ደብል ታፕ አድርጋ አራት ሰው አንድ አበባ ከሞን አራት ሰው አንድ አበባ አራት ሰው ጋይስ ከሞን እስኮ አራት ሰው ጋይስ ቢኒሻዬ ካቱመን የኔና ቴንክ ሶ ማች አንድ ሰው ጋይስ ጋይስ ዋን ጠንካራ ሴት ነኝ። ይመችኝ ጋይስ ዋን ሞር ፍላወር ፋሚሊ ኮ ጠንካራ ሴት አንቲ